Xwejga Mula waslet Malta l-ħabta tas-6 ta' filgħaxija, titjira charter tal-Medavja minn Miżrata u tul it-titjira kienet assistita minn infermiera. Tilqaħħa kien hemm ambulanza biex toħodha direttament l-Isptar Mater Dei għal kura medika. Xwejga Mula ta' 30 sena mill-Etjopja kienet tieħu ħsieb it-tfal żgħar tat-tifel ta' Gaddafi Hannibal. Hija qed tgħid li kienet il-mara ta' Hannibal Gaddafi Alin Skaf li tafatilha misħun jali fuq rasa għal aktar minn darba u sfiguratilha wiċċa. Qalet li kollox seħħ għaliex ma bdietx ordni li ssawwat lil tarbija tal-familja Gaddafi għax ma ridix tieqaf tibki. She's a very reserved and very quiet person. She's been through quite a lot of trauma as well. F'pajjiżna hija se tingħata kura medika u psikoloġika u se jsrula interventi ta' kirurġija plastika. Hija se jkollha wkoll l-għażla li titlob ażil. Issa l-mistoqsija hi jekk Mula jista' tingħata ċans li tieħu rimedju legali għal dak li ġarbet. I don't know what the government's intentions are in her seeking judicial redress, but if there is anything that can be done legally to assist Xwejga, my office will be giving her full support.